Go call Jake, there were 12. I can well at trouble that shall have now, but what do you take on such a man and tell you what the trouble John. One of them was baby more. Can one bed not talk about consuming no I told. I can GaDangme before me and no fair, no I you, none half a madame, only half a Tomo. No talk about your way. No, I didn't go, shall do fair, or shall I got to Tomo and one of them, who are called my year, who are called my yagina. Now, we're back on what I catch off it with one of you. This is our family or no one have. I go, try my yabra. We have to try my yabra. The work fair, the fighting fan, I'll be denied. What can I? What's the woman? Woman, you're trying to come from Florida. When I was checking like I will like my Ninya wu ni kuneli fe nya no ka ja ego ba se ko na ka GaDangme fa egbeshi ka to Asafoatsemei ja ka Asafoatsemei te sipe GaDangme fa eteshi Asafoatsemei hu ewo Asafoatsemei la me la je kura mo be kukuo na fe cho fe dromo aketon wo la mo mi ha wo helish nu wa teshi wo domo na ne no ni wo bu awo he na ka ja me na di ochi ne di so ni ho na ya kata ma so aga je cheme Yetana be here. What can you mean? Who can you put your GaDangme na Gamanen? But many I am my own nomina Nagel GaDangme Asafoatsemei. I may am a Crack and I'll be able for a flag. I can't come from a flag. I can't GaDangme affair. Men and I can flag. I forgot to Chairman Fan. Your Babon. Chairman, when you want to take on Satsema, no convenient. No, your boy, no Bobon, but not now. What the money I try to tell you when they are the no, my
We are live from the forecourt of the Accra Metropolitan Assembly. Inauguration of GaDangme Asafoatsemei. It is happening live right at the forecourt of the Accra Metropolitan Assembly. GaDangme Asafoatsemei. GaDangme Basuye. Kameni demo kimone. GaDangme lingehiye. Galingehiye. Mone wange GaDangme nibi. Mone makweshibi. Tamfo. Atatu. Yepiye. GaDangme tisiekum GaDangme nini ko chwa walio mode GaDangme yo e pale tisiekum jamame fante soye oipe o de bene ka bata yako o de bene ka bata yako okunanu waje ka beso agonfa ohini kweku ode chibeku koku omanku ohini kweku ode chibeku koku omanku yesu bebe asawo amako yesu akabasa yewa acheso iwayo tejokuse iwayo ami na bana ko to ma so iwayo wala ko to ma so iwayo acheso iwayo tejokuse iwayo ujayo kojayo abakete chehu apato plan na sapoti abwana abakete chehu je abakete chehu ja apato plan na sapwa ujayo kojayo ujayo kojayo abakete chehu apato plan na sapoti abwana abakete chehu je abakete chehu ja apato plan na sapwa Ninofiano aye umanye ejeke gonti ebemiye eyemu nikengora hubemiye le ego okra lo mene kaji gonti kengoe efe kumie benwele wowonwe emimamo nimimbafi sini nipa pe motu danwe kodi mashijira maha oke manache ke eba henyabwa mitaki konko chemi sindi yebiaji mamle ko cheke mamle pe ke no feno leka dangbe no jimi na iji adan ohun ewe msaunya ko badan lo na yochuchu ka wo pe mana ka waje ohun ewe mnine wanyeme ka wacheme alo nana me ke nikotama ene ba pe wablonya to me waje sisije no ne kusuma je eheko wawe lonya to mi ka kike no ejino le maye bua ne mahane GaDangme otro maya hem GaDangme okake pemi jine ne wange bloye ne lo ne hane Asafoatsemei ne GaDangme otro na yibito mi ka isane apua henya
neke guano kake pemine wange bloye ka e ma banga GaDangme yo e ma jeheko lo e jigga jami womino ka mono wa babwa wa henya kona Asafoatsemei ne GaDangme cho ahenya bwami alo akake pemi kune atusion wanye ne wakpa hebu lo wana yesi waweka wo kla o ma piani chumi ose ne e ya no bonesa sidi nlike ko ne aba mamle nlike ko na aba da ongelike semi na batema ngetema ne bina ba kulingelo limi ke na ngepe ne binya ke ngoye nya saminya ne ngedeki nkane 1826 the famous Katamanso wall nge uwumimi se ne choka pipi ni wa ya ata wa bita ya ho se nini ti GaDangme wa nini choka ni nkumeke kotobra monga wa de chwanwa ke monne so ne ke ya wonge ha aklo monga wa de rike monne ke ya wonge ha na lika wajino cheme wopa woke woni ni ba kolo woni sindi ji wala don mamli di wala don hin wo she ye pe fe pe mi ne ke ke ja pe sani kenklen ye kusuna abafu da shwishi ni shi ajo ni mele akwe be ashe sukoyeme kwale no wake no ba shwishi ni shi ajo ni mele akwe bana fe kaji wo jeru hwane ne wo no e wakochi ano atowo bona fe ni GaDangme ayekuni shkumeku manager woni osofo lati alo osofo laye oyi wala do hin wo she money ba fi shi ko so le mo ha wo pe ki numo no usika pe ni kuniji enyo usu na du krote mulomo Asafoatsemei brehe ku kemba numwemba ni eke nu aba shishi ahawo koni shi ajo ni mele akwe Ago Tseme Kenyeme Mbuabu Lady Nyuma no for my no for everything when I did it was one year one day down by the first no you were part of my worship about no bad Reeby, which are the more of Reeby. But I gave him out. Oh, no, him out. Oh, Prodo him out. My corner. My corner. Oh, not cook. Not fair. But I got so. Udoma. 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 Teacher, what you are going to do, blue at your book, a we like a lamb, like a bear, that's a moko, you can just go in a great shop. Maybe you are what Chapel, no Ashimoku. No one chefing. Oh, Gashan for the Aquapu, the Filia, no more protein job. Bessetina do not do. Gaja, never enjoy. Oh, who are that job? Who shall do job? Na yumu kesa pe konkolo jina kwanta na bisa no ma ko yo na hwe ya jina o tu njowo ahunu masakwa njowo we ku asanto hinta njowo ko pia ko ma njowo tu ma njowo na mu ya pusi njowo na wa ta wa muso no bi ka jo bi ni su na njowo na ku bi njowo ka fe njowo ya mu ya pusi njowo na kọ́lé amóyó jọ̀wọ́ na tún jọ̀wọ́ sàkúmà pẹ̀sẹ̀ pàpà fító sàlẹ̀ jọ̀wọ́ náyé náyé náyé.
nae muzumbu oya wakoloma ugeji mawoni ya bofu itukugu mo waka wachabu ngere shalibe wacha dingoji ni mawoni mwene ukene kwa blu na bajo now wonga wala wonga kama mke bia ni wala hii wala chema ni wala na amalo nupa feri oyo bia na kana ni wala Asafoatsemei wala Asafoatsemei wala makalo wala na mofiamo ne ba kwishia ye wonga wala wonga mofiamo mine wo ba kwishia na ko chewo je ma waje wo cho wo cho pleji woke akotekla wole hini je ame uka mafeti niga ekpe le ma kuweke wo fata wo falemu yani wo gbe luwoke nyaya nu nyeshu ale keta kana oni bona afi niga akwa mama paleku nu wo pe ko mi wona afi ko mi wo jo mo fe ayo dodo ben ko mi na keji GaDangme afa nu afa fa ngai ni lele mo jino ni ha ni mo ni bo ti hu ka wo ye eyin ko fi yen ganye ha anda gaji upa gaji ewulu gaji hiwale wona afi nyela afa ngai ka afa mimi amu mo fiawo ni ka agbe ni ejihi nyoro ke ha GaDangme sikaji mo GaDangme jomo abata GaDangme le hu ojo le jomo abata GaDangme le hu ojo le chi wo sulo kro na kampo na ka ke ni po afio ni no e fa lo ko kla e ko te kla ni e te fo GaDangme Asafoatsemei kema chema te ona pe ni wa gbe na ke to ape wo no be ni e to ape wo no be ni choko ba gbe ale ye wa ya ya wa ni me ye ma wadi wo wo pe ni wo tenye so ni ne wo pa ni pa no fi anu na pe la kla te kla ni shani na gba wona o pa ni pa wa ni nu ne wo ke fe no ni shi ajo wo ke fe no ni shi ajo ni mla pe na ha pa do ma ni agba o onaka no mo e bo made wa weun Saminia. je ma wo me pla abie I want that ne my ma keep na me pla go na ndio kikeno kunga wono yeyo keno isumeni matumunyu temo edwemo mimpo enyeyi ojima woji na chene ache ebo mo de nyawo tade wo hanu mwa shikobeko nyawo tade wo hanu hini woche mene ni fe mo ne kaji mokoba wala ke amro na hini wota motuntu dabo ami ni wota ji nyangomo Elizabeth na kwa achu saki ija ke e office ye wota chimonka ji mokoba bie ni ba bia ke meni afio mo ekomwe ni ba bile chimo beni wo kokwa ke tashine abakwa motuntu ni da mo hie akonupa ikeja ele loko bi mo ababi ni wo ga me bo abekwa ke akọ chue hiwale dani ake kolu enwo kokwe ise anunyam me ni trabie pena no bi ni trabie fe mo he kojoba no chimomwe akwami ni ahlami na ha mokome ake fe senotaro ke ha mwene ni fe mo choba tunge dangwe obi yo lokwa ma woni chumko ka wono kodeo engem kanu ifunge na nge hewa mpenyemi na nyamcho na ngenile na manyi ma woni chumpe wale se kano kokla wa benyi machugejo isale wana no kake ne emanyi manye wa heblo emahisemi kano kotama ne ma ye blanya tomio no ne o makudo no peno ne ma pe fine alo ma pe fini bene wane la lo na wanga de no ko ye wase o manaka hemi nyam cheme na ngenile kedwemi ne asuku hu eya hemi ne ahekasi na ngewem no le hu mejini hine wala meka abaye bua ne ahisem na wo ahem nyam ka gboje ka ba piani chumi ose engem ka wo ni ne wanga hiyo nga jama nile ka nyem yole se saka wa ye no kupote ne emanye ma hisem ke ha wo ne le jine ne wala ne ema hisem ke ha wani pe mi omo lele ake kwa Mohamed ta mo bodenche ile denche GaDangme ona be ni klo le kome naka ajo ake let me use this very opportunity to
acknowledge some few media houses. Ni bien UTV, bien TV Africa, bien Teshi TV, bien Reeby Multimedia, bien ke Ubunu TV, Ubunu FM, bien obe minuwa ya no wabahani men ali Amania FM, bien Jamestown TV, bien okay you should be a pehan wale kuni wa acknowledge yemi you mamle hini wa share ni wa kwemi ya money akemene wa le seno talo e hamene ni fi mo yaji oti Princess Amele Pataki we alu royal family New York state na ji buku nupa be ni me bi kelele ji Lions Den the no former coordinator ye office of Gamanche agbenele no di CEO e ha Millennium Energy Limited J Mokomoko ake wadenche wo nyami menkumabi menkuma papa ke moko ifatalo ni ipeji ni boy abi de otade warale ibrofo gbe na ke bule ji Emmanuel mi choma ke mwene ni wo fio e bienene yuwa mo hiye mi joba dieche babli no ene wache bie ke mbone leji seno talo ke hamene ni fi mo ye kusuna isanenye ni di wonoko mpa pe ene mahane o tule jeme kuni eke wonoko ke ba mo mi jo ke mo mi in a former member of parliament ke agbene council of state member jeme ni wo bia ke egwe ne ba anye mo mi lo ni wo ke mo le no go hawo. Good afternoon. Before I proceed to make any acceptance of the position given me, may I make the formal acceptance that I'm here representing the Gamanche. His Royal Majesty King Dr. Taki Degutu, who finds himself outside the jurisdiction for an equally important task of national interest. Let me also, before I proceed, acknowledge the presence of our host, the Honorable Elizabeth Wajo Saki, Mayor of Accra, who is here with us, and the former Mayor of Accra, Member of Parliament for Ningo Pram, Member of the Council of State, Honorable E.T. Mensah. And of course, our special guest of honor, in the person of the Chief of Defense Staff, Vice Admiral Zed Amboma, who is here in our midst, also with his able service commanders who have come to give him the backing for him to deliver a message to us this afternoon. Also, our paramount chiefs who are here all the way from GaDangme through Tema, Nungwa, and through the shores of Gamashi to Obutu. You are all welcome this afternoon. Also, traditional leaders of all shapes and forms here with us this afternoon. You are also very welcome. We have our Wulomoy, our Asafoatsemei, our Woyi, all of who have made time to ensure that this occasion becomes a success. Last but not the least, let me also acknowledge members of the diplomatic corps who may be in our midst this
afternoon. Asafoanyemei and all who are here are welcome. Thank you. I think in due course, most of them will be introduced to you formally, and then we can acknowledge them. Thank you. This afternoon, we are having an historical occasion here, and it isn't anything new because the Asafoatsemei, who are warriors of the Ga State, have deemed it very necessary to go back to their roots and revisit things that they were doing before, and also rekindle themselves in the form of a merger with all other Asafoatsemei who are in the GaDangme region. So it is a force of collaboration that we are seeing here this afternoon. I think much has been said because they were one unit that basically worked together in the famous almost 200 years Katamanso War of 1826. And therefore, on this very historical date, the first day of December in the year of our Lord 2022, we are going to adore a council of elders so that everything they do going forward will be with a united front and very well coordinated. Let me, at this juncture, try to emphasize the fact that they are a replica of our armed forces. And any and every Ghanaian will bear with me that our defense ministry is one of the very best we have in the shores of Africa. They are an organization who have their foremost leader with us this afternoon. They will speak to us. And of course, once they are a replica, we should be minded by things that we do. Their strength is vexed in their motto, which talks of integrity, discipline, and hard work. So, at this juncture, let me remind all and sundry here present, and most particularly the Asafoatsemei and Asafoanyemei, that going forward, we will have to emulate what they do and imbibe in ourselves this motto that all over the years they've stood steadfast on it. Each and every one is supposed to weigh or vet himself or herself to know that belonging to this august body is something that is worthwhile. Therefore, one must be of exemplary character and not anybody just infiltrating through the rank and file of the Asafoatsemei. We trust and believe that when a command is issued from the top hierarchy, everybody will go in line and abide by it. Also, discipline being one of the foremost hallmarks of our defense staff, it is imperative that we all learn from this going forward. Last but not the least, we speak of hard work. We are supposed to shepherd our king, our paramount chiefs wherever they go. Therefore, let us all unite and ensure that we copy, emulate the hallmarks of our defense forces.
Time is fast spent. I'll make way for others to speak. Therefore, let us all cooperate that whatever we came here for this afternoon will be a success. Thank you all for coming, and God bless you. No money allowed. Emmanuel ni boy abi iwala don ko gwe ni shi oba na ke bogo ni ije ila chamo he ba no, but because of the law so mo ni eyo ke ha GaDangme iba ko ni e won twade wo ha le shi ko me ko inali ake a co-chair the former member of parliament for the group currently he's a council of state member bogo ni ibo imode juba ye GaDangme ka be na Ghana fe wo numo ye bi ne oba ha legbe ko ni le hu e ba ke wo no kokuku ko ni wo ko ni fi macha no te mo ko honorable iti mensa nya wo tade wo ha le nya wo tade wo ha no mo e ago e bi ago kabe anyeme atai right Iba no mane banyak abra na wa ke bile ese loko ni wo ye ya ake ka GaDangme ko bi ni sala ke la o do mo sina o me fe ni pe na me tue na me tuli ni me bo ma ti bi e ke na bo mo de lo ku bi mi o sani wa bo de ni awon ta ni wa bo na me ni o do ni wa se so aya wa pe de ke o so ko wa ti e bi e mi wo fe ko wa ko for here se o se o na ke ni ni ya lesa le ya na lese ni sani GaDangme afi di ayo noni ingade ke decision di chabe ke le toa e no mania ba le wala ke no ba ko di pe ne e go o toa wala le e ko pe no ko di o ma pe mo ne ke wa se ya no pantika o no me bene adre na ya eso atoe ka ha ho ba na bebe wa Asafoatsemei aya pa ke wa swa na me GaDangme bi na fi na fi ne ire we ne papa no tukano na ba o swa e go wanya wa ni bi de wa buye wọ́n ní pàtó káàkiri ọ̀nà wọ́n ṣùgbọ́n pàbó yé wọ́n gbẹ wọ́n kúṣọ náà lóko èbúkẹ́ bá wọn wé náà gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ ìmọ̀ bí ẹ̀ bá wọlé gẹ́ ní ìmẹ̀ sẹ́ fẹ́lọ́fẹ́ náà èrè nyàgbé kálábà ń so ká náà fi wàlẹ́dẹ́ wọ́n bá ma mo mi bàbá wọn gẹ̀ẹ́ sábà mo mi bàbá wọn nípa kẹ́wàá tó kẹ́wàá. If you are me water what I said one man me water kasi na ne wo money mas money no so what to be ni ba gbe ganji wanya de kan Greater Accra ko ke Greater London no ko London ma titre ni ma to mo ko na yo ma no age Greater Accra wọ́n wà gẹ̀bí ẹ GaDangme na ọ̀hẹ́ wà bú àlọ́ sàlẹ̀ wà bú ọdẹ ní wà bú ànyànyà ní wà petition ọ̀lọ́ wà bú wọ president ní ọ̀yọ̀ kan kẹ́ wọ balẹ̀ ìbá tẹ̀ ní wà Greater Accra wà tẹ̀lé GaDangme region. No one can GaDangme at Accra Central region. So I got on a
money maglia. The man of the Lord, and the other show, they come and swab or more that we poor man and swab. Wabi waluo bro. Mewo kanta bu ntebe twa ya ke apprenticeship no yo kan e ba de na no. Temi ana gbogbo kalo galoi. Mo masu na no ko de what ko je no pra. So what je yo. Bro, it shouldn't be the end. It should be the beginning, not the end. The knowledge of our parents will be on top of our region. What tell you? GaDangme region. Central region, regions of the Swala Pay, the many terminal, and Lamonia Market. Kanyame ni pilasi tabibe mabadisina ibode yabutwe yo na noni meni wakade rotwa wakade du ne du ne du bio sena member tapo mani baba Todi honorable wa meyo nelele yo ga kla eno e mahawo esege jaka ewemile wa ba lo nga dengomio wake dengomi Makbe enye kwacho saki before biaji Elizabeth neleji mayor ke ha Accra ne eba hawo eseki. Kama ba ofa na shiba boko ba gbasane. Host nation in the football here where host nation the AMB boss the mayor of Accra Honorable Elizabeth na kwacho saki to ba gbasane. Asafoatsemei and Asafoanyemei. Member nyefenya umanye. If felt ni nakwa akabone mane yo akanyeme fe ahishi ye twenjole mi mane bine efemi mi shebi nakwa akemina GaDangme Asafoatsemei and Asafoanyemei fe ne kwechi bi me anya ko ena chomi pefe ake gan ekwe mama papa ebueko me nesusu ake we gan banyo mene ye wanyo mo ewe hie nyam ni kede wo fo hie wo kwem mancheme ke manyeme ni di wo majia acheme what you say one ake ekobe femo nomi hewale yo ni wale ake hewale eba sheshi ni wo fe twem woko wo mama wo bu ake no fe kome wo ye hino kama ake hwele mo ba nyense ni ne fe kwa ba ye emu ni nokrede ni hia nchi ake wo Asafoatsemei ke wo ulome ke Asafoatsemei efe kumomo ni taka boni ayogbe akọ asonna kan wo Tseme shiwo ameke wolo yiti mensa lala komeko na emu ela na emu na tin no jena amekewo amemba akewo fe ekome ye nofia no fe momre ni mane efe miminje betemple ihe oya kemeke ni fe monene e ba chano ke ashi gabi ni ki majia bi tete ameho amendo amede
Asafoatsemei nidi wo warriors na ma me fanta ne wonya me se afi me pene ya don ake wo bla wote eje ake kechi wonya omomo mi ni wo fe ekomeye bele kasamo nidi fane femo ne abocho boy ni me fe ba ni no ye ne bocho boy cho boy cho boy hey yo bocho boy me saneba be me fa aken biri fe ke hoi fe anyese ona fe ne gbe ni wojio eyemu iyo ake wo pote afi ni wo chole ake afi juro ni wo ba ye wo blonya ne chake wo blo ni wonya ne kandi fe mo ni ne ake me ngbra mo achu eje ke Yesu Kristo eba gbo ihawo ni eke trenjole eba hashipon no bi ewa bonila na cheyu la bena ka no sa ne wo ne fe mo ni afi ewa ni de mo she me bi nye fe ake kechi wosa wo manga ne wo hanga fe fane e asoyi lewo ewonna agemana wo ka Asafoatsemei fekpe ni wo ba fata wo muji ni miowo muji ni ha koma adesa anahewale ne kefe noko chitafio no na de nche muji wo zako ka pay card ne atawaya hospital hela chamo he na ya ko oho wo jiambo ne edie ha ne ka muji ne de wona anyoni enka owa atebeno abefa jimini njeno ina awo na chole emakwe eha wote si na be man pa maje dwe eja ka ewie moje ko one mone nyi egbe eba abaja krowa baslabo abaje majin koko no abaslabo ewe yake o te shimra no saoshia ewe no me kalo me o fa wole kalo na ke wo no me be twa koto ni mi nyahe ida be ko cho no me ne twa na kai me mi sheba e wa ke he jo e ka gbe na wo kota ko e ke wo ke sha peke che ni mamo shia mi e fe he king me ba ni fe ake ne ke ni fe mo ni ne asma ke de ga ke te adami mo fe amo ba ni fe mo ni na ateshi eko no chawo shia he ke kalo o chawo che ya he ke kalo no sa wo mangana titre gamashi ne diga adami to ba ni wo che ye gbe ke o fe wo ke wo he ba wo mi o ba pia me se ona fe ne ache bie ne GaDangme Reeby ke wonye na anya twanye de ni ne ke de fe money ne ye he mo ke ye ni ake na ado dampa akufo ado money efe le fo ake ke de afio ha no mweno ke etense agbene sane ahe ye hu egbe ameba ikra alo amba ye positions ye ga ni mi hu ke jo edro mo ke
yake maba mata eme ni one next year ni jafi ni kawo yin ne oba ye wo 125 years ni no me for ni ne menche ye fe ni ye obi e jake gane obi jimi e wasa ni kama aba chele loko na na ke shikan chele loko ni me fe na ke ga e ko ma ebu e wo bono beje ye ba shijo na ba jo ke jele bi ka shibeke e jake ganyo bi ganyo fomo bi ne fe yo e ba eye mayor ni yo ake mo ni yo ake wo ke wa jempe ti wo ba fe ni bi so to baba o ni ji ye agbe fan ame ni chomo ni nke ame ni fe mo ni nke bona ba ho ni ame wo ji ame ha bona ba ko ame shika ame ha ne ke ma je ni bi ne fe wo ba fe wo ye so agbe wo ye hinke ye agbe ni wo ba la hin so ho ame bi ni ni bi so te baba o ji no ni wo susu he bona fe ni ga adangme ashele bona fe ni ga adangme afe mi ni eshele e country no eni ejinoko ni mensu ake ma ho ma ha me fe ni hiyo yake kenye mommy nte bele ni fe kwa ba ya no hwehwehwe ni waka awo nyombo hinya ni ga no komeni mo na ji e mama papa na ekọ ebu e ba shimi o ba fimi how ni eyemu gama fe gabi fe gam fomo fe membanye omanye ni hiyo yake ne ko omanye drone efe na buffalo sheba fe woni fe money bola fe ni wo fe wo prami ni wo fe ene hewo mental ni ne ke ni fe money ni wo fe niti keji afobie o fe wole ake aji olepo mendumo emi na jia menje ne ke ni fe money po ye chele ke bile ke mo konkon ba ni amen e wa fa le money ba o je money Nyawo Trawani wa Honorable Nyawo Trawani the Mayor of Accra. Provoke leadership by example. Any famous shinaji ne be how ne ke fiame. Na me ke jini famous shin. Provoke 10,000 Ghana cedis. Nyawo Trawani wa Honorable Mayor Shkomeko. Nyawo Trawani. Toba tu ne dan buyo. Koni 10,000 cedi akwe nyoma. Akwe kaka 10,000 akwe nyoma wo Ghana cedi akwe nyoma kiboni akenfi ye how ni ye kefi ye ni aye ye da million tuni no wane ne fie be jifa ne ko okana maji GX 10812 ofane bomode ni usahi de ne ukese fi onyi ha mi ko no wakani fi mo acha no Lelo di bo basu ni o ba kilo ko pote como viene ne he ya mole como viene bena Asafoatsemei yo o ba yo ya ke me po fe ko no yie ke ha ma me ba ma e po ye tro e po ye tuti e sis pe so ye nwe e
Asafoanyemei na GDP moneshi wose kwa bachi uta abacho kwe akenoni ufike waka GaDangme Asafoatsemei nene wale nene ya kitofali omegazile hawono okoko mamile wamonoji kwa neno owono kukoka woku kukuke bano kama baye kwa Asafoatsemei mama neno kasilejo ama mobia fine kone wakika ina mobia da wata masi kolesa Yeah.